Aseremi Asehlana kwa le karagala no la pitjeng tja kholo go motse community radio aya le go tlhagashana se le ga bona fa le go 96.3 FM nna ke nna ka kapa ya radio karagala no la pitjeng tja kholo o gona professor Maremi fa arna ale abayeti kapa ke re ba libarna go tswa lefatseng la nokane alle bona ba tla ishegile jole ka ba bangwe ba hlomba tla ishega a go mere ile sepedi se no bolela bonolo fela gore ngwana wo a salleng o gwela thareng ge o le motho o walla ke moka sello sa gago sa kwagala ke moka wa gona go kry-a thušo ntle le go senya sebaka professor Maremi ke tla ka mo wena ka mong ke o batamiše pele ba kete ba re fegolela se borala a ke go dumediše malome ka kapa ke leboge ge o ile wa iswara magageshu ke a letamiša magoši ke a letama ka moka baruti ba porofeta mangaka setšo ke dumediša batheeletši ba motse community radio station ke dumediša balli ba rena ba letšatši ba bošego ba lekgono ka dikgokaganyong tša leago ke re thobela le kae bagešo re gona go ne wa tshwenyang ke mokgwa wa go seko gabotse koko o right go ba go go fe di headset a re tswadi iya wa re kwa ba le koko o re kwa gabotse a kere le kae motswadi aka awa rena re teng re teng ke ba ga mang le tswa kae gae ke ba shela ba tswa ko nokaneng alright ke ba shela ba tswa ko nokaneng alright go tlo bolela mang ke Susan go mo ke a leboga re mohlomongwe pele a ka tloga ka tsona ke motšie kgopu gore a se ka tla ga kanega a kgone go tekgata mehlala ge ke motšea kgopu ka sebopego se Ntate Moremi ke kopa go tla mo radio ke motsadi wa dingwaga di le 46 years ntate ka kapana ka 2020 ke tlhokafaletse ke ngwana firstborn yaka ngwana ka tlhokafala be a tena 24 kgwedi e latelang ya October 2022 then yena o tlhokafetse ka di 20 ka September ngwana wa ka ntate ka kapa o ipolaile o ikhamile ha ngwala notu ha bolela motho ha ngwala notu ha sia next mo tlhokofaletseng ngwana wa ka o ikhametse ko ha koko wa ka mo tin house-eng ka mo ha koko wa ka since le sula ngwana ka ntate ka kapa a ke na khutso mo moyeng a ke kry khutso ha ke khono wa mohela gore ke ha khono wa sete se se diragaletseng ka ngwana so ne ke kopela ntate Moremi go tla radiong ke tle ke tlo kry thuso ngwana wa ka o ipolaile and then before ngwana ka ipolaya ntate ka kapa nna ka di 21 ka 2021 ke dirile wet wedding yaka e lastile for 6 months ka 2021 ka December ne ke dira wet wedding but ka 2022 ka June ka ha ke boa ke tla hae inna hore ko lenyalong go padile so ka di 3 tsa August tsa 2022 ke ha ke fella ke mmereko with no reason tete ka kapa and then ka September ka di 19 ke ha ngwana wa ka ipolaya tsa thapo a ikhama so dilo tse ntate ka kapa diang affecta a ke kgone ke ra khutso a ke kgone itse way forward gore go diragala ke tswile go batho ba no mpotsa fela gore badimo ba mahae ba kwatile but a ke itse gore badimo ba kwatile go kwatetswe eng a ba ntlhalosetse so ne ke re maybe ntate
moremi a ka kgona go ntlhalosetsa ntate ke kapa ngwana wa ka o ipolaile ha ngwana noto and then ntho e ikutlwisang botlhoko ke boletse le ena ka di-19 ka bo past 9 to 10 a mpolelela gore mama ke lapile ko robala the following day fro nna ke ya ke kry-a call gore ngwana ka o ipolaile ntate ke kapa ene mo ngwana ka ipolaetseng mo teng mo teenhouse-eng ngwana ka ipolaetseng mo teng maoto a hae ho fihla mo fatshe ho fihla mo lefatsheng mo fatshe mo samenteng le le space se nyenyenyane se ile gore motho na ka nna a itshwarela ka maoto a ithusa and then ho na le pholo ha o fili yena mo ipoletseng ho na le pholo ena ka itshwara and then le melae le green ha re fihla mo ho yena so and then e rile ngwana ka ha fetwa ipolaya ate ka pare go fetse re mokile ka di 20 ra mollo ka di 25 tsa September ka 2022 ka di 25 tsa December ke he ngwana wa butaka le yena a ikhama a tsa thapolena a ikhweta but yena o ngwetse mmuto so ntate ka kapa ntwe ya nja a ke kgone go kry-a thuso gore a ke kgone o amohela leso la ngwanaka ne ke batla ntate moremi a nthusa gore like e ba re badimo ba kwatile a ba ntlhalosetse gore badimo ba kwatile ba ne mpolela fela gore badimo ba kwatile le motho o a mmerekileng a re berekileng mo hae a re tlhapisitseng a fetsa ka nako ke ya ko checka gore a kgone nrobaletsa ngwana o no mpoletse fela gore badimo ba kwatile and then ka zo ka ya ko mong ke o batla reason le ena o no mpotsa gore badimo ba kwatile reason gore badimo ba kwatile a ke kry tlhaloso ene le mo hae mo go na le dilo tse ngata tse di irahalang ka mo hae ntate ka kapa mme wa ka last o lwele le motho selo ka mo ntlong bosiu ene re na le tshwara ke sa hateledi ka o fela ka mo ntlong na le tshwara ke sa hateledi and then ngwana wa ka ntate ka kapa 2 weeks after mmoloka re tletse o ntletse motorong but a tswa mo kamoreng ya hae nna after funeral ke ne ke re bala kamoreng ya mme wa o ntletse motorong a tswa mo kamoreng ya hae a tla ka mo kamoreng ya mma mo nne ke robetse but a ema mo khoneng a tsentse ke pitse ka mara ha matlo ka re o fihla matlo re ke se ka mmona but ke mmona gore ke yena o feleletse ngwana wa ka o fihlile a robala mo godimo haka ntate ka kapa but ka tshwara ke sa hateledi and then ka tshwara monwana o wa hae o mo mmetleleng o moholo o na rata apara reng ya nngwe mo teng ka tshwara ka gore ka e bona reng ela mo monwaneng ka e trace and then ena a shika monwana wa hae molla a o shika so ke mo trace ene ka mo ke swere ke sa hateledi ke hwela mme wa ka but mme wa ka ha nkuru ile sa hateledi se seng tlohela he ke hwela mme wa ka a re suzi king ka mo tlhalosetsa gore ke bona rate hang wa ka o patla mamodi mahaka toro eo e ra gore le teng toro ke ile ko bona batho ba toro e a ba ntlhalosetse yona pele gore e ra gore so le yona toro e ntate ka kapa ya nja cause a ke tlhaloganya gore since then toro eo ne menang monna and then ntate ka kapa every day ka kora to 1 ya mohara hampa ya bosiu go na le selo se namela mo ntlong selo se ke botse bana ba ka sona ke a tshaba go botsa mme wa ka because mme wa ka sentse a lwa le selo bosiu selo se ntse ga o mmotsa gore go dirahalang wa tshoga ntate kapa wa tshoga wa weifa so ke tshaba le go mmotsa gore ka mo jarete mo dirahala 1 2 3 re traile go bereka ka moya ntate ka kapa but thuso e bile teng re ikrile nyana mara tse dintsi tsa dilo di tswela pele and then ka mo hae mme wa ka wa hile ka mo jareteng ya habo mme wa ka o le go ba bohadi a ha ka mo jareteng ya habo mme wa hae a mora a ra ska batla stand a khate jarata ko hare a he ka mo thuko ka mo morago re ile mo jareteng ya mo hae ka mo jareteng ya kwa ka hore ya ntse le tlema question house e la ngwana ka ipoletse mona sale yang ka ke le dimo kgwedi e fetileng last year so e dutse inkile ke le dimo and then ya nna hore
na bile ke lerope ka mola re dutse next door ya lerope tate ka kapa every night before it over 2:30 tsatlelo ke na lo ntshela ha ifitlile ke utlwa nna monna ke na lo tsoa ke tlholumela ka festere ko leropeng la koko wa ka hona le setlhare tsa jacaranda sekhathile so setlhare sela se tswa mahala bosiu se dilwa ka re ke lehala like bosiu ha ke itse go dirala ene ha ke awe gore ntho e bona ke nna ke le bone na so one ya ne ke na le problem ya re ke bona dilo ke palla go tlhalosetsa mme wa ka because wa tshoga since that time a lo le motho wa tshoga gore wa tshoga dilo tse ngata ke tshaba le mo tsa one ba nna gore gona le ntho e so diragalang moae and then ke na le ngwana tete kapa wa latelang eno e playing o passite grade 12 o pila botlhoko and then ngwana wa ka o ntete ka kapa ha o kry-ile bursary masteptile but o tshokodisa ke sekolo ha ke re sekolo next ha ke re ona sekolo se se mo approval ke 2 years no and then le nna mmereko no wa pala padi ke a tsama ke a ka mmereko ha ke kgone o kry mmereko so ntete ka kapa ne ke kopela thuso go ntate moremi mo radio and then ke kopa ntate moremi a tle a tlo re thusa dilo tse di diragaletseng 3 months ele ya 2022 le tse di diragalang no ka magae tse di diragalang cause ke le noa last ke bone noa ele ke rile ke tshela ka metsi ya moya fala ene noa ele ke noa e pila e yellow and white a zanga ke bone mo motseng so na go mo ke a tshaba gore nka tlhalosetsa mmaka because o lala a sa robala wa tshaba go ka moreng ya iso ntse re tere patana go ka moreng ya ka e one so dilo tse dintse ke a tshaba gore ke motlhalosetse tse ke di bonang ke no botsa bana ba go bona le ntho iralang so ka mo hae so ntate ke kapane ke kopela thuso gore ke thuso go ntate moremi maybe ke khone wa mohela gore ngwana wa ka o tlhokofetse and then le yona toro e ke ilorile le ntho e diragalang mo bophelong baka bophelo ba ka ntate ka kapa a se bona a se bophelo bona ke buitseng ke botletse ke bophela ha se bona at all and then le ho hila ha ke hili ba nnisitse meriane ka o fela motho wa bere ke le ngwana ka but hili mo pelong ya ka ntate ka kapa ha ite bosiu a ke robala ntate ka kapa ke tlo sa le ntse ke tsuhile every day ke tshwara ke boroko after 4 before 4 ntate ka kapa ha ona gore nka tshwara ke boroko ke utlwela lenaneo la lena le fele ha le fele ke a shift ke ya go thobela so a ke na boro a ke tshwara ke boroko a ke kgone go robala ene ntho e ya nja e ngutisa botlhoko no ntate ka kapa cause ho na le dinoha ho na le selo se namelang ntlo every day kora to 1 nthola e namelang ntlo tsa makodumane ke tshaba le ho mmotsa mme wa ka and then le yona mahala a ke a bonang ko stareng tsa ka mo ga kokwaka and then le lona le sula la ngwanaka ke tsona dilo tse ke kopang thuso ka tsona gore le toro gore go diragala motoro ela e tlhalosa e ra gore and then le dilo tsa ngwana ka di tswalegile ba rile ke mo ise kwa habo ba mo phetela ke mo itse kwa habo mo phethetse but still ha o bulese ntate ka kapa so ne ke kopa thuso ntate ka kapa le ntate moremi kopane then o kire thuso ka molapella ka mo hae ke a leboga ntate ka kapa right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ditaba tša kgaetšedi ya rena tša lapa la go tšwa ka mola nokaneng ka mola ke tšona tše a re fetšago go katoga go tšona gone jwale di kwagala gabotse profo nna ke di kwele gabotse ke ile ka be ka letšetša le kgaetšedi ya ka mogala kore ke nyaka go kwešiša ye ya mme ge a ile a lwa le motho bošego kapa selo bošego ka montlong sa bobedi magala mo motlhareng bošego sa boraro taba ya ngwana o wa kgaetšedi a tetšetšeng bophelo o buile and then a boa a le ka mokgo kgaetšedi ya rena a mo tsebang a le ka gona and then ke sa tsebeng gore pele mohlomongwe re ka tšwela pele
kgaitsedi a rena go ne le se a ratago go se eta because ke kwa le bolla mahu a mabedi a bana ba ba tepolaileng ke ngwana ga go le ngwana a butago right ba tepolaile ka tsela ya go tegama bobedi ba bona wa gago ga a tlogela note wa butu o tlogetse note go na le se mohlomongwe o ratago go se tlalletša se nka ratang go se tlalletša ke mme wa ka sala a plantiwa diboko mo o sala a plantiwa diboko mo mafatlheng and the time le ena plantiwa diboko ke mmone mo torong but toro ele e ntletse as ke bona mme o mongwe ke mmone mo gotlhe a feleletse ka mmisa ka lebitso a plan gore a epa mo gating and then ka ya mo ene ka mo meketekete o dira mo gating ya mo gae a ra wa ke ntshantho ntho sa la ke epela khale ka re mo yena ka re o epetse khale ya because wena go fitlha nna ne le khale re dulang and then e ba a tsamaya then nebe ke shena ka mo ntlo tlhaloganyo ya ka eno tlhaore tsa street ka tsa street ka tshela ko mošhinong o la o epileng and then go a thupiwa selo mo fatshe sa mo ya fatshe ke mo torong a kere gore go nna ke ala mo ya lla ke a tloa ke thape ke mmereko ke fila mmereko ke ra di-miss call o ga more than 20 from high